Mwaka uyu arimi a thothaiti ya rumukia mararihwo ciringi 57 o kilo. Marihi maria marauga ni mathi muno. Gutire hende tuli twakorwo na mbia cia kahua cingiandandura mundu kana cimurehere mwana githomo. Kahua no turakiendia na handu atugie mbeca ri na management twanyihirie ri mbeca hiri ciagire. Marauga riu mekwambia guthiururukia kahua kao ta endia a miariro kuona kahua gatire na umithio o hamwe na kuritoherwo ni murigo wa mathire ma thothaiti matoikaine kuria maumite. Nie ndimenyaga mbeca ithiaga ko no hindi ciothe njigua ni kurarihwo mathire mari itoi maumaga nako. Riu tukona na wega ni atiriri kaba ogethie kirugamirire. Arugamiriri wa thothaiti ino ni uteanirie mateta ma arimi aya makiuga matire na muthingi. Iyo ni bacteria iyo. Na kuo kaunti ya Murang'a githii-ini gia Makaya Kigumo niko arimi a kahua kuuma ithii ithatu kia nguku mathara-ini na Makaya rungu rwa thothaiti ya thanga-ini matunganite magiteta ni kiria marauga ni uhuthiri muuru wa mbeca cia arimi. Viongozi wetu mlituahidi wakati mlikuwa mnatuitisha kula kwa kwamba mkipata lazima mtakuja na nyinyi mtukubuke. Tulikuwa tunataka kujua hawa watu wenye tumechagua huku kwa hii society yetu ni kitu gani kinawafanya tukiwaita mkutano wanakataa kukuja. Arimi aya ni marutite mikana ya kumunya kahua kao angikorwo Makaya mao matikuiguo. Oho makendekithia kwirugamirira mari ithii ithatu gatagati ka 8 iria iri thothaiti-ini ya thanga-ini. Angiwairia Senator Kang'ata na MCA Kairo hata kuanzia chief kwenda juu wajue saa kahawa tunang'oa. Baada ya kuwa sisi tumewauliza pesa hizi zote tunakatwa zimetimia hata milioni 50 na tukaambiwa kuna wafanyikazi wanalipwa na tukasema tutawalipa na tukakatwa. Tukahesabu tukaona katika milioni hizo 50 tukiondoa milioni 25 mpaka wa sasa bado kunalipwa hizo pesa, hatujui ni nani ulipwa hizo pesa, bado tunadaiwa kwamba tuna madeni ya kulipa. Hivyo kama hawataangalia mambo ya kahawa tutaikata tushome makaa. Mwena wa arugamiriri wa thothaiti iyo ni ureganite na miario ya arimi acio ukiuga ati marenda kwiyahura ni undu wa itumi ciao cia mwiyendo. Gerifotera Inooro TV jetagwo muthoni wa mukiri. Koma undu maito matiko boyo na to kamunyire.